sana no bi kasa omo sumo man nti amko sumo man yate man adaroma nko de dwuma man na atorenche mu yaba efe ba bi empanifo no mu duebu yedi se ka na am say ni ebi si mire bi a ya mpem ho asam ankanti no eba ne se so na mo ka ya mudika na mo kan so ya na on say bi a bi man bi na se de mo se ampanyin se di for nya omo fo omo famla e se de me hu bia no be ku an so na ni na ka ho ya ni asem mesi Oman chichem say prophet anase odifo. There be. Yemran kratanim. Something na do na ye pe. Ni na ye pe. Oh fantastic. Ehun pa. Ehun ya ma mefa the kwankora kuwa krata no enhyase kata no de ye papa mo enuanom empanimfo nwotwe a omunya mo ba bi kwae no omodo ma bi odo go ni mu kama pa na oba amane se we ni de enya dia o man no eri betimi afi o muda da bia se koye kotoyem na se ye bompa ya eya ye mobi ema o na MPF nso ebo amane se etu awofofo se o mo ya no mo ma eye aduane a eduru mre bi a o mo ye aduane ojale a se ye kropo se gas no o muto mo ntwo mo hu mfiri ade a ejanu somu a ebetimi ase so mo ntem no se o mo ojare na o mo ye aduane a na mo mu ka se no mo ye ade a mo nhye sane ma no se de be ye wonya ne bia ba o mo ebetimi enya o mo tiri edidim pa na Ghana aviation hu sensem no se de sifu aviation efu wala na ja ye de begu ewiemuse na ade no na kata ne ba amane se so ba se die nyame adaro ma omanum dodo na aba be pi we na de lelu kwanka ko wakata no bo ho amane anope ye de dispatch to aso de amawa o he kata na nim hanu ma che se president Mahama eda ho na lawyer penia e fe no chachuchi kata onso ewo anim bi IGP eda ho na amane bo a ebo nyina ne se IGP momo fraud no che se okon sawem prisons ho no ma just scam ne horum pa ne free ba until the abeto ahanu say IGP bo amane say o he scam ahodo na ye frefre manfofo so na efi sawem prison ho no pe na dey banti eno ne amane bo the dispatch eda ba betu na president Mahama ne kasa mu IGP ko ya no olo ko ya scam no IGP ye we to go Katakyie wonu IGP ono amode abondendediti say na ama ko investigation wa say hono na ana eguso Obama ne say president Mahama gina simpio so odi nkomo ebra na amusie enkemofu mi no ana say ade ha no pa na ye ne yapa na sei omudi no mu hu onhu omani mu hono we amade ba the daily dispatch so ade ba betu dwa ana no man fa the daily trust ko wakata ne so kata ne ba man ne o hwe kata ne man foni fe oh ye ma me ya de nyina na konna du yadom a otoso miensa kata ne ba man ne so dan bonkum so nyamfie aduokunu nwotwe ene de nkrata ye de obi e kan de aduokunu nwotwe aduokunu nyensa aduokunu baako 91 edita di collect one ye say 91 on ti amfa 91 bo mu na okay ene say na konna du yadom toso miensa asante hima nana de ye no fe du kafra onana no we so onyamfie aduokunu baako ene na eni ba se de krata we so e ba amane se onyamfie aduonu nwotwe eye ni nyina eye aduokunu na ni nyina eye nsira na krata e ba amane sa na ze say de ewura ba omia enso e kasa hwe krata na tifi o ba bia ewura ba omia e kasa se ewura asante hima ti ase no enka bom pa odokore maami no ofa no kwa enti ze maami wa dare bunkun so de ne Ghana asante man e wo se nyina ye to bese no na ze say de minim MPP for say the Tamale Central by election no amso matwe mu hofirim amonya ne sane fa so njemla amso matwe mu hofirim mini raja sinko di MPP church for mene ne ya adwe we ene sama krata na dia ba obo ho amane ene anopei ye the daily sunlight air to so a wo krata ya nim hanoma onumunyamfo se eche mensa bonso eda ha ena ohemanfo nyino so eda ha no boyi pa je se enya asem ketwa se ne yedi nkan bo amane asante hema 91 years and I say wadane bonkum so on na chairman sabunsu na krata e ba ma na say wode ato traditional rulers na anim say omunya asem omo ankasa ntena se na omo solve na nkoye ntokwasem ne ade ya e wo hono ana say krata ne say ba ma ne say state barrier na e be koso no media house no nyina omo obi an register na omunya accreditation yes e bia obi asore a na so afa atwene camera no abegina ba video we ni amane ba daily sunlight e dia ba betu dwa ene anope the daily post ko wakata na me to aso na onyame be ye me say we krata ni ma ye wura kuje to abra kwa
ye interior minister I said ban to asha nito e wura de ho a papa ye ma ye mobo papa na ye mobo ni na say helicopter hu sensem ya ko clash na na ukwa de twa mi papa ni say ade we die afuni mu papa na be ni ya na oda wona akoya na dwendwen nkoda na oda ni mu na wamu na sede akoya de ban to asha nito ye wura kafra wate enyewa na oba ma ne say roma ne bo ma de ade be chekwa ma sam konsen ne sino ono e kasae we ene nsema de daily post ko wakata na minim ene ekugete de ne nkwa na ne sere ye ne nwanwa nti lo tim de ne nkwa ba ya no we nsema de daily post ko wakata no obo nwa ma ne ye the daybreak to also ena no pay ya we kata na nim hanuma IGP eda ha ena soja ni ba ko na nipa me kuma ko enson eka no ho na amane ba wo nyina nse soja ni ene 7 others people no ya charge on for robbery sa nyoma we che se ekoso Ghana ha no pa nti osra ni ba ko ene nipa me enson a che se robbery case no ye de a charge o mo ho no eda anim a ena MPP so by election be koso e wo tamale ne edi nka bo ho amane o ma redra from se omo enyina we ni amane ba day break no so ba ban for the hawk wakata no to so wo hwe ni mo e Tony Edu oda ni mu tindindin ni Tony Edu papa the trim fitasa eno agi na kiki kakra bi na so de na nyatem kakra ke ya ko yesa edi ni bi na piamba from say na se bi bi kama pa o se fantu era ma ma ni se garancy no ida se ombetwa so anase garancy mo mbeku omo so we say the city no ida say yebeku galamsi ana galamsi yebeku eno ne ewura Tony Edu ebo ho amani te galamsi ne de nwe ne fa wonyimu na anka be ya eto entiminka they say the ewura baomia they say de wonya ne muntala munilu muntala ana munilu de ewura baomia say omom kuse so mun na yi omom do me fa die na bibia inform ko ewura na ponso da ha ordinary sum na no sa kakra visa say yes na po edwendwe ne ho pa say de na po why so bia o se ne ho no ana pu aso bobo no aso no se ungwa mu za so yedin na so bi ehwo sa na yiwa na pu eda na wa kata ni chire mu sai o se de emu ayedin amane pa we ni sama the hawk wa krata no enso edi tudwa MP ensensam na wo se yemu modi an kan awofo no se mana omu mu ka se omu ye aduan no de sra omu a adablaka enima omodi omhye komukasi a eja to memmo wa kire mo no ya omu nyi sa ade ni firi na omu entimi ento mo ye the overseer to also enano pay amane board e bono che se emu ahwem papa e wa hanum afiri ankra eda ni mo na bo afiri ankra ni nyina ne se amane ba ko akrata ne board se Bible prophecy na say prophecies na se on fa for review no o say biblical e wo Bible ni mo enye say obi a mo dey threaten religious freedom bia say bia mo chichiro bi nsa gunachi we ni amane ba afiri ankra eda betudwa ko akrata no e ka ho asem wona asante hema enso mfo nyine da hanoma oba amane se nana kunadu yadom the third enso so asante hema ada de benkum so na se na yedi nka bon amane da no ana owura ye fe no okan minta onso so enso actual and something the afa mutala ho ni nyina ne se wose na mutara wo akokoduro ni intelligence and ni nimdie ni nyansa ni integrity ana ekuta no in fact as Ghana man ahwera de ho ma we ni amade bo abe overseer eda ba betudwa ene anope wo ho no na fa the Ghanaian Times go waka tare to aso na daily analysis ne wa fa bibia ama the Ghanaian Times santin manfo nyini kakraka na nan ma ye edokro nwotwe ela nkata ni nyina ebo amane yesa yese die osi asanteman ye nyina yato bese no na yese die yewura ashibe enso eda was book of condolence na sinsa ye nyina ebraso se osi edi ni nyina ebepiem ewo chief of staff na kachi na eja yetimi ehwe bibia eye kama pa we nsema the Ghanaian Times edi abetudwa na mehu yewura Judas Zebra asemo die ahia manfo paa na ya manfo so ya yewra kosawate kafra na won so eba amane se asemodie ni infida we ni some the Ghanaian Times ko rakata no e de ba abonten ne yemfa daily graphic ento aso eno mpanyimfo mi ensam fo nyiri bua ha mo baya e free ankra na Dr. Efensei Bishop Bakui kwachi ankra ni picture da ni ana speaker of parliament ni nyina ye prophecies ho nsensem no ana tse mo bo ho amane se Christopher Efensei asofo no mo hwe mo prophecies no mo de bani ye enti mo fo obi anfa ne de anye de emra
for review no na enye se bi amo kekere asofo ne nsa agu mo chi se he no obi anya de ankasa ne mum e wo twro nim se de medin kan ebo amane na hwe krata fa no wo hwe krata na nimu a wo nsani fa so pe no na yikonadu yi adom so ne mfonyini eda ho no tenden de se ebo amane ense news ndi betoma no a na ekon man ti we ni amane bo a daily graphic eda ba betu yanim e wa ha the daily guy ko wakata na mele to aso a wo hwe ni mu akakraka ewura meyo kumase meyo mfonyini ewura ofoli mfonyini eda ni mu kakraka wose ebra eluwie mu shane ya se ekọ crash no na ni nyina ni se wose oye na de se presence ko be bo modin am pe bia land ezo ye okwa oye odaye na se ye meyo na ka se no timbia eno de ana no so daye ebia osen impressa so ese kwa wansa na impressa so no helicopter corporation meyo na ka se ai senke pe bia gina na hwa enya ba bi na eja ene aduan funfurim se na jemie kodu ene se enye ne we 18 ba na MPP sense am na Tamale Central na omatwe omo hu afrim se de be ya ne se ono post NDC for na se omo a enne ko na tie Nyameba ya chingo fo me nu bi ni nyane se enubone pa sa ukali a 519 parcel of tons of cocaine. Hey, we dey go. Enkwa wom. Yi no mfam na me fanko. Nke yo. Am dun carry police station am se jemie. Una oni. Hey, ni ache wo mo. Enubone ni wudwa de, mari mu de. Ye ni bi wa ha. Enti ya so mo pa achi pa se de be ya bibia ekon kan pa na. Asoja fo mienza. Hey, Ewrade. Asoja fo mienza o. Eno ni akrombo wi mfui akambo mu. Fuwa tanka na makorobo wo mo omo so ya som puanchi pa ya som na we ni sama de delegate ko wakata de ba na e ma na ko na du yadom otos mensa ni fonyini na eno se e dia de cheche sa kata ni nyinem e koba sa kata ni bo mama ni sa Nyameba na de tie no no me the daily me the Patriot Press ana eto amoso na no pay ana abama ne e wo MPP fibership e na ekoso no chese hit na no den papa 2026 no chese ano den papa chese mpanimfo no omutia ya no mo yedai omuyi na mane ba ebo ne se MPP efense kwabna je Japan akwa pick nomination forms say ankasa no officially akwa pick forms krata na ana ese ba mane se youth executives part of youth executives omakwa pick form e de ama brand champion wono emu ankwa pick youth no wing na akwa pick e de ama na krata na nimu ana e ba amane say omo MPP inaugurate vetting committee and election committee no mo ambehwe ama 2026 fence presidential inakoso no fence omo inakoso no mo nominate omo na say omo inaugurate omo na ebehwe ama bibia de akoso na ho na ba omia so ba amane say helicopter crash na aba no we enye MPP na NDC sem onyina yenka mum na yenhwe na bibia enkoso we ni amane ba Patriot Press eda betudwa ena anope we na edi to apo ewo dwumedi no so right medase odi asempa medase Katakyie 90.9 FM eso eni na wutie no ewo ho anope yi no yeguso ye ejuma ama bibia nso atumi akoso kama odi asempa eni Mugabe edi ye nako eye enkrata mu ama bibia atumi akoso mpanifo ofie enti yenhye nkomo twetwe ase ntentem so na yenye adwuma na bibia nso etumi enkoso anopei honorable Amupoku ono eye atwima torino eno no ye NDC NPP ye man kan ye kura hey wajo enye za okay it was MPP ni why mpamo acho why NPP regional communications team member and then municipal communications team member for Echimango Beja South and Aminia Jacob J and so for the NDC Jacob Ache biba Nyameba bra me joso bibia boko ajana dom bibia nyame te sa obantem no krepa na unu ya na fe anu aba o sisi ye no ba enuntia entia ka che so mbrantem wa fa time me tunufo tunufo na wa bantem right Tarino, good morning. Good morning. Bibia ebokole. Nyankopon adaroma. Ye de nyame ase. Na mo yesi musuru nti na mwatwe mo fi
Tamale Central ni no. Yes, mo de a friend say NDC for say be almost be say the jai atiwa mamu. Ba mo boa emfa. I was saying ABC Afano, but MPP pa. You don't believe in chaos. Okay. Now when the chaos say good. Northern region and I said northern regions now when volatile. Okay. A home. And say I him say Nancy election kit to be a boss or baby no. Na ya cramp on you see. Okay. And MPP ebun kompo hwenechi. Na o hwe niam bebre akoso na ohun se o hwe tragic esie ya. Them find easy for. Okay. Let them have it. But we believe in a healthy competition. Okay. Timode ma omo dia. Na chese enye na ada asem pese omo ja ati. Bla ti wo mo mra pese e bo omo ati wa. I see. Dawuro. Jacob. Nyameba. Is it yes atomolai so? Edin Ghana. Cause menya nte senka se anye nsemo asisi wo man ni mu pa na on the fairgrounds say bia yare bi na sebio ka papa no na okoya kama so ba hyewo Tamale Central because this time round you say gabo mu close wo last election despite the ba nyina no na no odi ti ko mba seat na fimu Nyameba o kan say make us MPP for mu ni grounds mu ni bases bia a kire say seat no o metima ben ho kra o ma yade de wo mu say o ma yade o hu ni say o ma yade but so mo jama yeah hwe records Dawuro Tamale Central no okay to the family call yes 2020 ya 1 minute yeah 204 na hey brako 204 na 204 na ye create okay. sa constituency no Tamale Central no NDC na ewene ye okay honorable Amansan wayu okay one ewene ye within 206 no ye na adwon say obe cross carpet okay due to one or two staff say party dey hihye bi ne natibu anye ene Maybe so I think say kind discussion right. You better that bus one kasa. You better that bus one kasa near your home. Man do the 204 na for me train one. But me might hear phone in antia say benefo me no no more in common. We free party A party B Torino MPP ni and a Jacob so NDC ni. Yeah live so e YouTube ni so. Na Ben kwaten so e wo ase Reverend Michael to for so e wo ase ye di nkomo Katakyie 90.9 Amansan Dawuro esuni ye nsam aye di nkomo na no pe ne de se de nyina anim e fa no ano eye mpanimfo a o mahwere o nkwa e ho nsensem ene ensem awdo a ene nam ho a e ba sunsumsam se say presidency abie kwan ato ho se sa niema no a odifo wesi ma ho wei nananom we kogunsa omse we besi oman no so nananom kramufo ti ba bia be free ba bia on all angles no yen direct and founder presidency and our face so Ghana gas to shut down processing plant no so for maintenance and hon sensem e bedi yen oman ni de esimu ne ma omanfo ni hu na fe ne kura no ye di Tamale Central no hon sema be wi ti ma me sha se fi wa so okay wa na udi aban bedi kan no beda tifo nyina asese o majibre no muti Katakyie eye ye hwe ye gas na enipa da se ni kra ye wo ho a wo so ko maintenance ana true aban no ene eye energy minister so gas no processing plant no is under maintenance for 2 weeks okay na abusia for the etene say eye pa sa ban ne be ye hihye we dance obetena wa ma yenya ebra ye be ko be 6 months without light na mema me kasa anya ten aban na san hye bo se maintenance ya ye komu nyina no ensan affect ye energy sector no e benya light day in and day out no na kan be bisa good aban hye bo say we light duma free baby esese omoma we light na ebia na ye fault to be na ba se dum so pa de sa maintenance ya ye affect dum so wo kwan bi aso na Nyameba me mama asem nye ten no ye ka gas processing plant Ghana ye wo one pe eye ato abonko a okay ebi ni bebe bia bio aban no
aye say or the second one ba anka ye maintenance or anka second one no so puli enema the entire gas process we hu hia aban no pese de bia le benya hoden aye adwuma na the maintenance no be accurate na ye say ye hwe Ghana each year bia no ye de 1 billion US dollars o and kra energy ye de ko energy sector de kra energy de ba Ghana ase na ye nam say ye wo sa energy processing plant gas one no etima boa ma reduce cost no kra na aba we o it is a second one na ban de ba be kan o nyame ya adom na say Yewura John Dramani Mahama ebo modern de ba ebeti eka no so aba less ama Ghana so no yenya emfaso ya no be ka say gas processing kra no plant na ye den ye oil na ya discover ha no ye tu wi a ade a nye kra wo mu no ne buy product no eno ne my gas eti kanene ntimi nya ne hwe ye ba na say ye go waste ana ye 2011 ye Yewura prof na Roma o shase say obe establish a gas processing plant we na ati o man no how ne abenidi aye die so ama fuel importation no abafom eti ode buy no oye na afam dia na ye nyina nim dia to nyame mfa ne currency 2016 January na ye bia no a ahya ase asom Ghana ama ye energy na ti magina abepem se bire ya ye wo na abusia ye kan sa gas processing plant no. It's not about energy alone. So be my electricity in kwa. Inya niema bebebre free. And niema nya free me bi ni dey after say etima boa generate power your electricity amaye no. Ye ba domestic LPG use ya ye nya bi so free ho no. Aside that, ye send your fertilizer. Free ho. Eti bibi eti say no. Ye come maintenance it shouldn't be politics. We shouldn't politicize it. I was saying I hail your man so why ya dear. Nanya nada be, say beer, Indian Susan be or mine so by Chile, a dear sa air cocaine near Becca, say, and Akofasi Abanakofasi Aba. A month for say the womb pot, no, say BBC, away to the Mumma who is Abri, near Shasi and Wild. Now what the Musako can be over say, and now, yeah, my ideas are cocaine, I know not. I could say, Munim, the BBC or Mamma you. Nyameba. Yeti hey ade ebesi china oba ade nko ani enim yemo ye na do se koka wonim susuanso de bebre o man wonim ye free be proactive okay as humans no we must always be proactive sure said e be ya measures asobro so sama me gidi se ye nsaka pranti na se amane bi bebe kira e be ye less than say e be jai na say break it down cra okay eti mesha Ghana fo nyina se omunya abotere okay no mu hwe energy minister ntoti odi gu akan mu no eye niema e be ma oman yi afuru adom mu akwa adom mu efi se wo leader oye proactive a me gidi se na wo da o so otimi da okay because ma how ne man san na wa solution to it menua se etena wa ma sa gas processing plant you collapse ni ye maintenance ya imagine se betima take ye more than 1 year okay ti say see yes 2 weeks what assume says how 2 weeks ye da sum kura nya light da ana say ye gas a ye be use ye nya gas ye use be there for just 2 weeks me gidi say pass mu dan say ye be tena o ma na shut down completely a enya adwuma biem a be take ye 1 year to maintain it eti me gidi say the energy minister na ye no John Jinapa was saying ka ye ba yi kamenu ye kam ho na ye danase say wa ya ade say o ye proactive Oma ensiansa eti no eno de me hu ni say wa ya de wo eniema bebri ho okay good na na o kan bibi say enkomse no Ghana idea Nyameba sunsum sem Africans are incurably religious okay ye ba religion ye there be African man opoli kura o gidi se bibi nti na ama na opoli ye ya nananom no kokohwehwe die nti ama na si sa edi se ambanfo atena se ye ti asoye bi
wunya ni so ade hunu bi ana hu bibi wo sunsun mu na fa bra won yen kan ho asema Nyameba na me gidi said kamu da ho na ye wa ha sisi ye krowura ye Nana Kwame Dapaah the second wunya bibi bia fa ne ho ye ni so ade hunu ye bibi bia fa ne ho a ni yie mu no so okọ ye afari anfie na akọ kase na said ma tese e ba kuro ni so Anigyie sem said ma tese e ba afari enkoso say na me yi a kirem say na ye we a dimpunju we be ba afari na pe asem no pompo mesisi bile na yengo gina park so sabi me ye nuan ma so for respect we yengo gina park so nka say ma tese esi we ba o ti e be sere radio so no adoso radio say o Ghana all social media so Ghana adoso it could be say the obo ni din a wo so omra mehu na bi kura no wantie na eye ne say ne nipa oben no eye ne say asemasi aka kire na ne say asemasi aka kire so no wante da ye betima agi watam wo radio so a nyame anya wadom a wonte etisi am dia so ye ona Nyameba obeji adi say nkom hye ye ebe nyame no mienu nti na eba okay eba for the big men ye mpanyim for your politicians ye a omo wo man ne oman no baby oman no ebeko eti ye dia so ye ho na nse na metie one of them was ope say na nko be contact wona afiri no ba ko oboni din okanya wa mama na ne se ne hwan se obebe ko honom because we need the capacity a odebe ko honom nyame ayi wadom ya create amamo yes ya so fu nyame yi bibi kire mo a mo mra meka okay ba o mo biggest challenge ye vet no say ye betena tra so no Nyameba se ya sa amema ho se hemla bia na close amema enka obi ya be sole se nyame yi bibi a kire no okay ukwa you must justify say also my hu say on say uhu Nyameba ye wo hai ye nyina ye sunsumfo ye hu ade it is Nyame yi bibi kire wa ne ya say sunsumfo for miensa entena so abi ya sunsumfo sa osofu roja or the assumption near the Ebenezer near the Owusu Bempa ka ho anase the imam asofo bi ne traditionalist akeka ho say asem ya nipa be kan yi munso munhwem say no kra no kra say ohun ya na say emu de he no kra say ohun na no kra say ebeba emu de he okay obetima hu say no kra say ohun one because ya dey also start free baby before you get na wo sa nkrofo ni mu say o meka say ohun ya na wa hu sa didie no why so very hwe sa omumu no say asem no mo kan because Torino ehun asem no de aba na say wo si obi me confirm say mi hunu ye ana ma hu a say dipa no ono no be confirm Torino asem ono no so wan be confirm ono no hu ampa nye ni tirim no obo say ohun ya na say Torino good ya nanan mo dada no na ya nanan enim nyame na okay entina omodie no de no omodie no say wo be kan asem a omo so fa kire ko bisa ekọ abisa ebisa say sadaya kra na abesoma na nanan ko abisa say daya na so ye no sa na tie ana say entesa ana sa asem na be kan ye no ewom sa ti ye wo man komfo kra wo okay I see utimi nkokrom ko kase mahu se bibi besi obeka o ye sofo o ye ho okoka o man komfo wa no so be ginam o be bibi sa ona nana no be kasa amu mahu na sa dipa no a ono no hwehwe mu no tumi be no no de ye adwuma sa ne man na de problem tumi a Sofia na se mujan radio so mo ku be oh my goodness na me man jan Dawuro Nyameba me ma zemti no fascinating tumi a ekura wo mu no yenti a ya na menji di se tumi ekura nse tumi ekura obi bibia wo de som wo de ya asori bia no one has right to judge them so we gidi se mfiri nyame o je free ni bia no o possess sa tumi na o de na adwuma we are worshiping God we don't know any pa Nyameba categories o mo ko heaven okay Nyame no onya de ba ko ye dynamic God say mechiachi aye atiefu nyina Katakyie atiefu nyina na masre atumafo se Katakyie de ya ye di mu bia mfa eye ni radio ento ha se na da bia wonti
Katakyie eba ma atwoma anti yentie na afei no eye nana otumfo osietutu a otoso mienu ma pejami mu nana mama ne yakọ eni asantema nyina ade atoye ni ade kakaka sei na afri ensa asede de bia ye ka no nyankopon nim de ye ema ne ma na ode ema ye a particular time bia meshase free baby aminua no ediwie ye na minua no tries or bitches justify ye prophecy staffer or presidents you see anyama bi o wa Ghana o se hwe ni ye pa okay ami enye emane nye answer obi be ye national cathedral nansi ya trustee de no da no Pentecost sofo panyi ekasai o say ye my land no presidency my land and o ma pledge na pledge no kra no entua ni nyina awie the account was to be raised by them and they were raising it but Ghana buha have bebre ba ho that religious a target is as Christian religious sentence buha have bebre ba ho e Ghana including the clergy omo am ho entina makofa everywhere ba no omo am ho okay. Because pastors that they think they are inclined to MPP. Okay. Some also think they are inclined to NDC. Yeah. And take off some by revenue because what they were trying to do not come with the museum. No. People will come for excursion there. People will pay. Tourism. What tourism? Religious tourism is given to Saudi and Israel. Saudi Arabia come Muslims pilgrimage or Moko. And we are trying to do some here. Oko neighboring countries Cote d'Ivoire, they have some more basilica bio. People from Ghana, Busa Roman for no omoko excursion and they pay. Me babe see ye kan so. Ye kan semetie we nyina awie. What power? O see who be staffer for in charge of prophecy. Sese. Prophecy e faith. E GDA. GDA so de obia na nim se de ni GDA nam. Okay. Tienya asofo no ne omo akar mo. Simplicity anka de first ne ayiye no. Dampare that was the roadmap. Really? I'm coming. The reason why I'm saying that Dampare was okasa na metima kasa pa ba me. Kasa. Technocrats and as a police institution detached from government. Okay. And what they were trying to say here say, if you have a prophecy about me, try contacting me. No, there are so many ways of say I mean no, you see, sorry, no, you have no current cancer. You know this kind. Sorry, no, ever only said you're missing muti. And they are my appointment. Say we ministerial one. UPS here before. And son of it me and Nyameba near Torino, and it's now 101 and the Casa, and they didn't come back our phones. I'm saying, a bit me take me. Don't worry. And the Quintiam Subian is so simple. Answer na Christopher Subuyan upon this one of Christus. Sanomuka. There are Obi Honoma of Robia and Yamis call. Okay. A Yamis call crying back on the message, and the person will call back. I see. They are there. You see, things about prophecy, no, and my fan terasa because Obi afraid in Yameno, no being in our okay. Obeka kofa some guys are more vetting for a NDC inclined pastors. I will not say the same thing like an MPP or a MPP because they have the faith in them. And as of for now, no. Within them, Quran, we prophecy. Wait me because the prophecy we are ban. Okay. But Bible, never have some like cassava prophecy. Was it prophecy be as to conform to what the scriptures? Simple. It's una semino. Oh, yeah, the amount. Shem say, oh, where you say, yeah, Ujidia fine. 1 year fine. Wait, a sikani edikomo bi edikwa. The reason why I'm saying this sikani edikomo, do oba vet in obejiska. 1 year ska krano obeji fuo. Now, 80 NUNI. Yet Ghana prophecies about it be a bem, it be mem. It is the same.
better than you say prophecy if Nyame and if Nyame. And no na me bisa. The better than you say if Nyame. E ye wo nipa na prophecy no. Fresh yam famra na ye de ba. Na obi scrutinize it. Ono no ebe kire say ayampa if Nyame and if Nyame. Ebe ye de na sa nipa no so kire no so. Obi so atimi a kire ehunu say ono so na adwene no de ka anase ye na adwene no de ka. Don't you think say we are giving people the pace for, excuse my language, people to be saying anything they want to say in this country? Me pacho, and I make sure we say prophecies. Ejidi. Ejidi. So unjindia, unjindi. Ujidia, ujidi. And no matter the park person or no validity, say prophecy way for. Now, they haven't just Nyankopon yet. Nyankopon doesn't work that way. It's a catch the one. Me pacho me bawo. You work on it. Ejidi anamo. Mi uba mi fia. Ejidi anamo uba mi fia. Ebi ya Kristofo, ebi ya Kremofo. Okay, do ojidi. Obi so nko asore kra, do ojidi no. Let the person onjina asem because your yiba ko asofo ba ko asese ya target is your NDC prophet. But so asofo last year a professor said the second coming of John Dramani Mahama will come with chaos. Why should it always be about these people? Now your friend prophets. Yanka say America for be see hospital be a. But to be fair to them too, to be fair to them too, some be also yana yedi. And then but until I make a prophecy. You see, the reason why the reason why Oduro hello me pacho, the reason why Oduro na utie no the end say negative news travels faster than positive ones. Inti eno dey normal. O dey mama come next so me economy no me dey ba wie na me si gidie dey me pese me kom bebere because obi free nyame no na obi nyina ho akra ketua bi kura betima ka asema fa ho se wan hwe ni ya me Kristo ni pa be time bi dru makoba bi me gina ho nom na konfo bi atwam me kwanam nim so konfo oduru mi nchen na me bom mu ase na me chia no ansa na me hu se ne nine crisis form otwa am ko se no asan aba ensem o kafa me hu nyina was true wan kasa me man ho o se ye papa na obi antimi nyohwe the person went eye gidie me Kristo ni oh meye me Kristo ni but I believed what the man said because the okay be anti gidie timuma yemfa ne sa afi eye mum yenko eye atoabo eye gas no ade nti na ya na tore bia ndisi fo ye pese de bia ye tu mfuturo egu amamfo ani ye maintenance no so ye mfuturo de bio ayade ekoso de bia eye schedule one ni mfuturo ne de wa ni mfuturo nso obegina mu say ye mo minister na baso say why na adwen say obe maintenance na wanya no tie me yewo eye institutions yewo mo hwe ade bia broni beton ama obia no omo schedule of what maintenance that's huge you know okay na oye ni such a way say ase afei ni eye maintenance but ya maintenance sir yes sir. And talking about electricity and gas no it's true say gas no e boy me electricity but mind you enye no kwa na boy me electricity even the gas sector because we import some from Nigeria see me enti the doom so I bebe bia a monetary issue if your own maintenance for 2 weeks before you go get money to pay the Nigerians to supply you with the gas simple I see then you don't have doom so if so omonka say ye maintenance me pacho there be ubusa question say ena na okase aban no e she bo say doom so no aban no betima she bo say doom so bi ama because there is an alternative that you have to pay so get money to pay them and do the necessary maintenance is good for everybody and we will not oppose maintenance we don't want them to also try to pin it to say this regime kwana maintenance because maintenance has been there for the plant all right
enti ano ene atwima Torino and out in Kano Amansan de Ronusuni e wo Katakyie 90.9 FM me pacho ye live on YouTube no so KatakyieFM TV oba subscribe na wa share etumi e de amayen why wadaroma KatakyieFM TV Jacob me pon why tina catch you no mrantem next time Nyameba mini ane kan o say energy sector no minister now provided alternative for say edum so emma that is right and no na ye kan wan say so there's alternative who is in charge of governance okay eti ye the tin say Nyameba say what dan mu na pese usiesie dan na yenye ne amangu abonten okay ye pe bia bebi fro ne dia gu a obeda ho kusi se obewie edan no eti necessary measures o se ye de to ma Ghana fo nya ahoto no ye wura John Dramani Mahama edi ato no okay na said na all kan prophecies na asem no ye nya prophet o kan say eye honorable omane boama oto ne nkrase wo mela on Minia, young fancy reality. There be not say Eddie. What on and cow air so want to increase omra air. Oh, exactly. What is the possibility? Possibility say what saying. What is the chance and say a message in the bedroom want it. And you are creating a fiamma say, Unya professional fabula. Okay. Irrespective of how it is, and the money there is there said you beya ubia sorry enko. Now you can't yina semono or some about Accra because a year by election a year and no say a year maybe any one and be before a say omonko for a year Tamale Central. Yes, I don't see the reason why they should go. I didn't hear. The say seat no you creative is in MPP when that. Meba on when the thing say meba I say o my and say sympathy you know more dey it's right humanitarian you know you can decide that but they so MPP really do say we so oh but mu jai say mboko ye jai say say mo beko mebo a don kuma wuye say mu jai ti no so no mo really dan nti na mu jai many factors they go in. Also, Omayan say what they are doing at Techima Central, no, NDC should do the same thing as Tamale Central. No, we should do the same thing as at Akwatia, which doesn't match. I say that is what they start which shouldn't be the case because where the basis now, and I mean break down say. Omuja humanitarian aspect no Omaya but in political view no because seat no we need that yenya NDC ni a wote akunya so we need seat NDC ato ama no a we popular in that constituency a we be dia 2 years say we cross carpet aba MPP ya beto aba ma na lucy onya me ba on dia mechi ya beto aba na ma na lucy e be si nei MPP why do you have to go there and spend money there so me can be say 2028 ke be sere ade MPP fo ayi Kotobego from Komunye the same thing, yen save Ghana economy no. Because Muko 2028 no, a waste of resource. Yes. Naka Yura John Yan Twaso na yes your mind. Yeah, best system. But because I very you know. But fu bi no so uti o. A friend no Lucas. Okay. O me what ya unyunya and was so feel pa program no said you see independent no o se ne jo nyame ya adom na di bi ba o se pe be do she na obeti ma so man yi because we are independent na eja masatia atwoma president eye yewura okumkom o ya de yi atwoma Messiah yenyina be dia dance MC bia ni wa ni dwumadi etese honorable wisdom say bo ama because ye hwe said ya manfo ati atlanta abodan mu abesi mira yewumi na wisdom aba na wasiesie santa abodan no ama ne aye dan a standard eye ohwe ceiling aye ball no council ohwe MC see let's be fair abodan we had a day boama abet ba ko dey say Debbie,
Obama abetene mo ye NDC ni no wo ka kire ye wo say renovation ekuba ye wa bese bibia o that is what I'm talking about again impact na ku ye no beba onyameba dia me tren say Jacob me I won't take that dia me tren say me say I won't take that odi ma twe wona san na dia me tren say wo hesi mi ye wo no ma na yewura yes POP ni wo ha POP ni wo ha wa betina so 8 years antima penti da wantima mechanize nsuo ho minua ya mo yanka no okay you can have your take I understand tina ma twe wona san na machia ye vice chairman ye chairman tanku enra obihia me baabi na said you see me free ho no oboa me ma medwumadi a me di ni ho no eye simple onyame hira no na onye ne kese na machia NDC fo nyina wa atwema ngo be just out me gidi say ade kese na ato ye ni sometimes ya can say sometimes the pese ye nya no enye no na ye nya nti eto da niema bi si a yemfa ase da menyame woni nim de ye e ma ne ma matetori do pon bai okay me pon na eye ba bia ono ode sha ase eye